Moru temo motu wigin watitidi ya kompe yom ami tuloki kum jamario mi kum juario na machel kako bilaoni ko timu Yubu kisha ni pe ni ate kwayo kisha pe Yubu me ariata wori kum Spragga promotion yini bero promota ka promota kango na pata mo ko bilep Spragga where ini promoting ilaoni oberi jomene tumit ni gami ini promoting where ilaon eta man Yubu ko gimecha yini time de bollo me ario Yubu recording yin doki wore kwanyo gine Yubu recording kome na doki bolo doki Spragga tiya nyong ilaon Spragga tiya nyong ilaon tiber rocko ki chame tiu kono ko ya gol te ko do nyuka ipe kobi da pe kori da pe kegidjo abo yini bolo gincha no ropa ngeyo mano tikere we lang mago buru ko ping miyogi waro da mirni wegi perwenyi nang wegi mit kok da promoting chawa wen where what here one promoting where wa no we yigi yomi kongwa one job promoting wegi kado wuni bero promoter pe to promoting wero tilangi wana doko promoting wero tilangi kongwa TikTok kani jotenge yo Spragga ka wangoro ngatu recording ginuru kanu lo kere lepachu leblan no itwero bollo wana to nyango pena pe hotiye eto manu rock tiange yo jami dushu ni Yubu ko kiti uni be ya account yin Spragga promotion Bagwere an ko bichana ta wolo kwa bero ngachi diwo doga paji diwo nang wa tikita tikere ni Spragga promotion omito nenu ngoi cho kisha loki kwa kisha bolang pi bollo ngwa Yubu bolo kape uripen into deep bero ngata diri industry lo ko Spragga yin puri ya Spragga yin ko nyinang pe na kabora bani pati bolli Spragga mo timi kom lang petoro me yaling ate loko komi Spragga promotion wak diwi pebe bollo ginura me kwa lang timi no daga tin wapengo Yubu yin kamo no Spragga yete chopu Yubu loka doko no Spragga promotion tia chopu Yubu ni Yubu medelo Spragga yini beru tuol la dogario Spragga promotion ni beru tuol la dogario konyi pe borabani tinanmo Spragga promotion Bagwere pebe tim mo gini kom lang ti rakwa unwongo ko pati bolli ti rakwa inwongo wa